Svima ljudi, ja sam Niksa Gamer i danas radimo jedan kao challenge specijal za 10 subscribera. A to je da puno da popijemo što više ove flašice vode za 15 sekunde. Hajde, probat ćemo. Dok ja sve tu namestim i da, evo nas ljudi. Evo sad ćemo da stisnemo početak. Nismo ga ni stisnuli, stisnuli smo. Ništa. I to bi bilo to od ovog klipa. Uspio sam pobiti toliko vode. I to bi bilo to od ovog specijala mini. Vidimo se u sljedećem i hvala vam na 10 suba. 10. Toliko i toliko.